Yes, ikaze kuri mwese rero. Iyi ni Waka podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Tugiye kuganira kuri Shoigu, urugendo amazemo iminsi muri Korea. Ese ni biki bijya mbere hagati y'Uburusiya na Korea? Nakahe gakino kari hagati ya Korea y'Amajyaruguru, Ubushinwa n'Uburusiya? Tugiye kubirebera hamwe muri iyi podcast. Ntujye kure ya Waka. Yes, Minisitiri w'Ingabo z'Abarusiya rero Shoigu aheruka mu rugendo ahangaha muri Korea y'Amajyaruguru, aho yakiriwe na Perezida w'iki gihugu Kim Jong-un, akamutembereza hirya no hino, cyane ariko amutembereza mu nganda zabo za gisirikari, amwereka icyo igisirikari cya Korea ya ruguru kimaze kugeraho. Akaba yaramutembereje muri za misile barimo kubaka, izi za Wasang 17, amwereka Wasang 18. Iyi 18 rero mukaba mubizi ko ariyo version ya nyuma y'Abanyakorea. Ni misile ifite ubushobozi bwo kuba yarasa muri Amerika ahariho hose. Iyi ngiyi rero akaba ari misile bita igikinisho cya Kim Jong-un, nk'uko Abanyaburayi n'Abanyamerika barimo kubivuga, bavuga ko Kim Jong-un yatembereje Shoigu muri toys ziwe cyangwa se mu bikinisho byiwe. Uyu nguyu rero yeretswe izi misile, yerekwa madrone agezweho y'Abanyakorea y'Amajyaruguru, abasha kureba technology bamaze kugeraho. Muri urugendo kandi hakaba harimo n'intumwa yaturutse mu Bushinwa. Ibihugu byose bikaba ari ibihugu bisanzwe n'ubundi bifite imikoranire ya hafi, haba mu bushakashatsi, haba mu nganda zabo za gisirikari. Ni ibihugu bisanzwe bisa naho bisangira technology nyinshi muri izo gahunda. Rero ikijya mbere ni iki? Abanyaburayi ntago barimo kubyumva, ntago barimo kubyakiraho, barimo kuvuga yuko kuba Uburusiya budashirirwa ku rugamba, kuba ibitwaro by'Uburusiya birasa kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ari uko izi ammunition cyangwa se amasasu cyangwa ibisasu bikoreshwa muri izo mbunda bituruka muri Korea, kuko iyi Korea y'Amajyaruguru ihuje ibitwaro byinshi n'Abarusiya, haba ibifaru byabo, haba ibibunda byabo birasa kure. Usanga rero bikoze kimwe ku buryo bikoresha ammunitions zimwe. Akaba ari nayo mpamvu bavuga yuko izi ammunition z'Abanyakorea zigezwa mu Burusiya, zikaba zirimo gufasha Abarusiya mu rugamba. Ikindi kandi nuko nkuko mubibona aho ngaho kuri iyo karita, iyi Korea y'Amajyaruguru ifite agace gato ihuriraho n'Uburusiya, ku buryo aba Bashinwa bahakanye igihe cyose kuba badafasha Vladimir Putin, kuba nta nkunga bagenera Abarusiya mu ntambara irimo kubahuza n'Abanya-Ukraine. Impamvu nyamukuru nuko Uburusiya, ibiva mu Burusiya bijya mu Bushinwa, n'ibiva mu Bushinwa biza mu Burusiya, nta bya gisirikari biba birimo, nkuko wenda baba mu buryo buri official, nta bya gisirikari biba birimo. Aba Banyaburayi bakavuga ko ibya gisirikari ibyinshi bica ahangaha muri Korea y'Amajyaruguru, ibindi bigacishwa muri Afrika, muri Bukasaga yabereye muri South Africa. So kuvuga ngo ni South Africa yari gutanga ibyikora, bo bumvaga ko ari nka transit, ni ikindi gihugu cyahacishije ibyo bintu kugira ngo bive South Africa bijya mu Burusiya, icyo gihugu kitamenyekanye. So rero barashinja ko Korea ari nka transit y'ibikoresho biva mu Bushinwa bigana mu Burusiya. Nkuko nakomeje kubibereka aho ngaho kuri iyo karita, murabibona ko hari ikiraro bita ikiraro cy'ubumwe. Ni ikiraro cy'ubumwe gihuza Korea y'Amajyaruguru n'Uburusiya. Ahangaha niho Abanyaburayi bakomeje kwikomanga. Nge nkaba nababwira, none se ubundi mwibazaga ko Abashinwa batererana Abarusiya? Ntibishoboka, kubera ko muri iyi ntambara Abarusiya nibayitsindwa n'Abashinwa bazaba batsinzwe, kubera ko nkuko mubizi aba Bashinwa bafite beef ikomeye cyane n'Abanyamerika ku kibazo cya Taiwan. So ni ukuvuga ngo uyu munsi Umushinwa nta nyungu afite mu nsinzwi y'Umurusiya. Ni ukuvuga ngo Umushinwa agomba gusapotinga Umurusiya mpaka atsinze, kugira ngo nawe agire igitinyiro, bumve ko ibyo Umurusiya yabakoreye n'Umushinwa yabisubiramo. So niyo mpamvu numva ko aba Banyaburayi sinzi ibyo baba barimo bari kuvuga ngo Umushinwa ntafashe Umurusiya. Ntibishoboka, kubera ko Umushinwa no kuri boda ziwe honyine ashobora kuhanyuza materials Abashinwa bashobora kwifashisha mu nganda zabo mu kubaka ayo madrone yabo. Izo semiconductor zose baba bakeneye mu nganda zabo
abashinwa bazibaha ku buryo bworoshye ziciye no kuri boda y'abashinwa, si ngombwa kuzicisha muri Korea cyangwa hehe. So rero ngiye numva ko aba banyaburayi baribeshya cyane, n'indirimbo bari kuririmba ntishoboka, umushinwa ntashobora gutererana umurusiya, kubera ko ni abantu bamwe, ni abantu bahuje ikibazo, umwe natsindwa n'undi azaba agowe. Rero umushinwa agomba gusapotinga umurusiya, umurusiya kubera ko ubu ngubu niwe umufungiye defense. Niba ikibazo cya Taiwan gicecetse, abanyamerika badashobora kwiyavantira batera muri Taiwan, batera mu Bushinwa ngo barashaka guha Taiwan ubwigenge, ni ukubera ko umurusiya arimo kubahabura hariya. N'ubu niriya ya ntambara yabarenze, yabananiye kuyimanaginga. Rero ibaze uyu munsi ntago bashobora gutinyuka kanone kongeraho umushinwa. So rero umurusiya afungiye defense umushinwa, ku buryo umushinwa azakora icyo ashoboye cyose kugira ngo umurusiya atsinde intambara. Ibyo ngibyo byo abanyaburayi bagomba kureka kubyishukaho rwose, niko bimeze. Ahubwo mu itegeko aka gatsiko kagomba kugenda kaguka, hagomba kwiyongeramo Korea y'Amajyaruguru. Ejo bundi tuzaba turi kumva na Iran nayo yagezemo. Iran nayo tuzumva yagezemo. Buriya impamvu Iran idahita igeramo byihuse ni ukubera ko na Israel muri iki kibazo cya Ukraine, Israel yaritwararitse cyane, ntiyigeze yamagana abarusiya cyane nk'uko abanyamerika babikora, ntiyigeze itanga ibitwaro muri Ukraine nk'uko abanyamerika babikora. Ibyo bituma hari amasezerano yabo bafitanye n'Uburusiya, abarusiya bakomeza kubaha. Ariko igihe cyose umunya-Israel yagira gutya agakora ikosa ritoya cyane, twasanga na Iran nayo yageze muri aka gakundi k'ibi bihugu bikanganye. Dukomeze. Rero kuba abarusiya n'abashinwa n'abanyakoreya barahuriye mu nama ahangaha muri Korea y'Amajyaruguru ni ibintu byakanze cyane amahanga, kubera ko ni agatsiko gatangiye kwirema cy'ibihugu bifite nucleaire, by'ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi, kandi byose bihanganye n'abanyaburayi, bihanganye n'abanyamerika. So haribazwa ati muri aka gatsiko nikamara gushyira hamwe kagasangira tekinoloji. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye kuri tekinoloji ya drone, twarabibonye ko izi drone uko bucya nuko bwira zigenda zitezwa imbere, zigenda haza tekinoloji nshyashya yo gukwepa amanti drone yarahari. Rero hakaba hari tekinoloji naberetse mu kiganiro giheruka, ndumva YouTube yarakivanyeho kubera ko harimo ibintu bimwe na bimwe YouTube yajagingaga ko birimo violence. Ariko muri icyo kiganiro twari twaganiriye kuri tekinoloji y'abashinwa ijyanye n'ibyo bita artificial intelligence. Nkuko mubibona ngaho kuri iyo shusho murabona iyo dragon kuriya ibiri mu birori irazenguruka iragira gute. Ariko iyo dragon nkuko twari twabivuze ni dragon igizwe n'utudrone 1500, ukakibona kiguruka kuriya mu kirere, ariko ni drone 1500 ziteranyiriza hamwe zikabyara iyo dragon. Rero wakwibaza uti izi drone buri imwe yose bifite umuntu uyikoresha, ari gutyo bimeze, urumva byasaba imyitozo y'imyaka myinshi cyane. Izi drone rero zose zikoreshwa n'umuntu umwe, komande yazo aba ari imwe. Ni ukuvuga ngo iyi tekinoloji ahangaha ni mu birori, yego ni ibintu biryoshye, ni ibintu bisa neza, ariko mu kiganiro narababazaga nti mwibaza iyi tekinoloji noneho nigezwa ku rugamba, izi drone abarusiya abashinwa bakazigeza ku Burusiya, nabwo bukazijyana mu ntambara yabwo muri Ukraine. Ni drone zifite tekinoloji iteye ubwoba cyane, kubera ko nkuko mubizi abanya-Ukraine hari igihe babona drone z'abarusiya bakaba bazihanura, icyo gihe bakaba basevinze aho target yarira. Ariko kuri izi drone zikorera hamwe nk'ikintu kimwe, ni ukuvuga ngo niba bazikoherejeho buri imwe yose muri izo ngizi 1500, navuze 1500 kuko nizo zigize iyo dragon, zishobora kuba 2000, zishobora kuba 5000, byaterwa n'izo bagutumyeho. Noneho ugafata umubare w'amadrone yose afite mission imwe, ni ukuvuga ngo urahanura imwe ariko izindi zizaho zigiye, urumva nta cyagusevinga. Rero
ni ibintu biteye ubwoba umuntu yakwitega ukibaza uti izi drone nizigera ku ntambara mu Burusiya ese abanya-Ukraine bazabyakira bate, kuko ni nko kubona imvura y'amahindu mu kirere kandi buri gitonyanga gifite mission yacyo ntacyo wakora ngo bihindureho. Ni ibintu tuzakomeza kuganiraho kuko ibi bintu bya artificial intelligence bimaze gufata indi ntera muri Israel, bo bamaze kugera kure cyane kuko bageze ahantu bimaze no kugera no mu gisirikare, bimaze gutangira kugera no mu nzego za gisirikare. Minisiteri y'Ingabo muri Israel itangiye kubyifashisha. Iyi ni technology navuga ko nkuko mubibona aho ngaho bazajya bafata imashini, reka nze mbasobanurire gato kuri iyi ngiyi y'abanya-Israel. Bazajya bafata imashini ni ugufata imashini ukayiha amakuru yose ni ukuvuga ngo niba mufite iyo mashini nk'u Rwanda ni ukuyifata tukayiha amakuru yose dufite, ari ay'abapolisi, ari aya CID, ari ay'abasirikare, yose icyitwa amakuru cyose mugashyira muri iyo mashini. Noneho iyo mashini yo igakora analyse, ikabereka target, ikishakira target zayo. Ni ukuvuga ngo yo imara kubona amakuru ikayasesengura, igahita ivuga ati ahangaha hashobora kuba hari umwanzi, ahangaha hashobora kuba hari umwanzi, none ikabaha amatarget. Icyo gihe ubu ngubu ukuntu bimeze, iyo imaze kuguha target bisaba ko abantu bakora evaluation bakareba izo target machine yabahaye, ese byizewe gute ko izo target koko hari umwanzi. Kuri uyu munsi biracyakorwa n'abantu, ariko hari igihe iriya mashini izajya ikora analyse ihereza indi mashini ihita ifata umwanzuro wo kurasa, ku buryo icyo gikorwa cyose kizajya gikorwa hatajemo umwana w'umuntu. Murabyumva rero ahantu isi iri kugenda. Ibyo ngibyo urabyumva ni technology, ariko nanone ikintu mugomba gutekerezaho gikomeye cyane ni ukwibaza ngo izi mashini igihe zizaba zibasha guhakingwa, umuntu akaba yayihakinga, noneho niba uyifite uri igihugu wayikoreshaga wayihaye amakuru yawe yose ariyo wizeyeho umutekano, noneho abanzi bakayihakinga, ibyakubaho nyuma yaho namwe murabyumva. Niyo si turimo kuganamo. Ubwo nizeye ko generation ziri kuza zizagenda zishaka ibisubizo by'ukuntu bazabana n'ibyo bintu. Hano muri iki kiganiro rero nagira ngo mbonereho no gusubiza message zimwe na zimwe. Hari uwambajije yarambaza ati waka mujye muduha video zo ku rugamba muri Ukraine. Nagira ngo ngusubize muri makeya, ku rugamba, ibibera ku rugamba ntago ari filime, ntago umuntu abanza gutera ivi ngo none habwira abacteri ngo ngaho ni murase ndi gufotora. Oya, suko bigenda. Ku rugamba abantu bafotora ni abasirikare baba bari ku rugamba, ni aba activists b'abanyamakuru bafata ama video yo ku rugamba. Abo bantu bose rero bafata videos biruka, bafata videos bihisha, bafata video mu buryo butandukanye, ku buryo utavuga ngo urabona video iguha angle nziza, uwarashwe ngo byose ubibone, ubona urasa ntubona uraswa, cyangwa se ukabona uraswa ntubona urasa. Niko biba bimeze ku rugamba. Ikindi kandi nuko kuri YouTube nkuko nabibabwiye, hari majors abantu batagomba kurenga, hari amabwiriza. Video zirimo violence ntago YouTube izakira, ntago community ya YouTube izakira. Nayo mpamvu vuba ndabaha umurongo wanjye wa Telegram, ndabaha link ya Telegram, ni muyibona ngaha kuri YouTube, muzayifate, buri wese ayifate ajoininge. Ubwo abashaka kureba video zo ku rugamba ziteye ubwoba, ibibera ku rugamba, bafatwa bagira gute, uko nge mfite nanjye ama Telegram ngenda following, agenda mpa amakuru. Ubwo ngubwo icyo gihe rero nzajya mbashyiramo izo video, abashaka kubireba babirebe. Niba twakoze ikiganiro kuri waka mukaba muzi ko details z'ama video ziraho ngaho kuri Telegram. Vuba rero ndabaha link iyo Telegram, aho nzajya mbashyirira izo video, aho nzajya mbashyira izo mbona zitajya muri community ya YouTube. Namwe mugende mutanga ibitekerezo, dukomeze tubane kuri waka. Undi yarambajije ati tubwire kuri air defense system y'abanya-Ukraine, ese ntikora cyangwa se iri efficace, bimeze bite? Nagira ngo mbanze nkubwire nukwitondera ibintu by'amakuru hano hanze, ko hano hanze hari amakuru yuzuye propaganda, ku rwego ruteye ubwoba. So air defense system abanya-Ukraine bakoresha harimo iz'Abongereza, harimo iz'Abanyakanada, harimo iz'Abanya-Espagne, hakabamo n'iz'Abanyamerika. Muri izo zose twavuze, izikaze cyane zirimo ni Patriote z'Abanyamerika. Nazo murabizi ko babahaye imwe, murabizi imwe ibifite launcher enye, murabibona aho ngaho. So izi air defense system ntabwo zishobora kukavaringa Ukraine yose, ntibishoboka. Ikindi kandi
niyo wabahereza amapatriote yangaya y'abanyamerika ntashobora ukavaringa Ukraine yose ko Ukraine ni nini. Ikindi nanone izi air defense system z'ibindi bihugu ukuyemo izi patriote ntago zikavaringa ahantu hanini. Usanga nyine niba bayihaye mission ahangaha na ahangaha. Kandi noneho mwibuke ko abarusiya bashobora guhagurutsa drone 40, bashobora guhagurutsa drone 50 bakavangamo n'amamisire ku buryo abanya-Ukraine baba bibarenga, control ikabarenga bakabura uburyo babikontrolamo. Nuko abarusiya ntago baratangira kurasa mu migi, ntibaratangira kurasa ahantu mu baturage. Niyo mpamvu tutabibona kuko baba barashe muri tageti za gisirikari. Rero bijyanye na za propaganda, izo video zirahishwa. Ikindi nuko system akangaka ni akantu k'ingenzi cyane mukumve, system zubatswe z'ubwirinzi zagenderaga kuri misile zakozwe zose mu gihe cy'abasoviete cyangwa se muri za 70 80 kugeza za 90 antuka. Noneho nyuma yaho nkuko mubizi hari ibihugu byagiye bidevelopa izindi system za misile, indi technology ya misile nkuko twabiganiriye mu kiganiro cy'ubushize. Ushobora kujya kuri misile z'abarusiya zitwa Kinjal, ukajya kuri Sarmat 2, ukajya kuri iyi ngiyi bita bayita hari indi misile yabo nanone ikomeye cyane. Ariko technology zo misile zose zifite nshaka kuvuga nuko izo misile ziri hypersonic. Kuba ziri hypersonic nuvuga ngo zihuta inshuro zirenze 8 kurusha ijwi. Nuvuga ngo numva umuvuduko w'ijwi uwufate ukuba inshuro zirenze 8, niwo muvuduko iyo misile iba ifite. Ikindi kandi giteye ubwoba nuko iyo misile irakata, ntabwo igenda inzira imwe, irakata igakata ku buryo niyo bayiguteye ukayibona muri radari ntabwo ushobora kuyintercepta kubera ko ntabwo ibigenda inzira imwe, irazamuka ikamanuka igakata hirya igakata ibumoso paka igeze kuri target. Ibi ngibi ndi kubibabwirira iki? Kubera ko patriot abanyamerika batanze hano muri Ukraine, patriot ya mbere batanze yararashwe. Icyo gihe murabyibuka abanya-Ukraine barimo kuzana igihuha kivuga yuko babashije guhanura Kinjal y'abarusiya, ariko nyuma twaje gusanga ahubwo iriya Kinjal yararashe iriya patriote y'abanyamerika. Bakaba barabashije kuba bayitandukanya ziriya launcher zayo zibarenye, imwe bakayishyira hirya indi kugira ngo batazirasira rimwe. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ziriya patriote ikintu kigora gusa abarusiya ni ukumenya ahantu iteretse, kumenya ahantu abanya-Ukraine bayihishe. Igihe cyose bahamenye kuharasa nta muntu wabajya imbere, nta technology abanya-Ukraine bafite cyangwa se n'abanyamerika kugeza uyu munsi yahagarika izi misile z'abarusiya ziri hypersonic. Akaba ari n'ikibazo kugeza uyu munsi NATO ifite muri rusange, kubera ko uyu munsi NATO iyisanze mu rugamba rumwe n'abarusiya, ikintu cya mbere cyacanganyikisha NATO ni iyi technology ya hypersonic. Nkuko nabibabwiye umwaka ushize abanyamerika bakoze test ya hypersonic zabo baraferinga. Uferinze hariya uferinze ikindi kintu cy'imyaka nk'itanu. Ubu ni technology iri mu Bushinwa, iri no mu banyamerika, byose ni ibihugu bitari muri NATO. Ni nayo mpamvu Zelensky NATO ihora imuha amabwiriza ikamubwira ati nyabuneka ibintu tuguha ntuzarase mu Burusiya, kuko Uburusiya bufite ubushobozi bwo kurasa muri buri gihugu kimwe cyose kiri muri NATO kubera iyo technology. Icyo nicyo navuga ku nama ya Shoigu, n'Ubushinwa, ku nama ya Shoigu na Korea y'Amajyaruguru. Ikindi wamenya nuko muri iyi ntambara ya Ukraine hari ibintu abanyamerika, buri abanyamerika niyo mpamvu njya mbita abajura ngewe. Hari ibintu bafatira mu nyanja zitandukanye, benda bagafata nk'imbunda z'abanyakorea y'Amajyaruguru zoherejwe hanaha, abanyamerika bakazifata. Ubundi amabwiriza avuga ko izi ntwaro ziba zigomba gusenywa. Harizo abanyakorea bafashe, harizo abanyakorea y'Amajyaruguru zafashwe. Ubu noneho NATO iri kwiga ni gute yarenga ku mabwiriza yayo izi ntwaro zigahabwa Ukraine. Harimo intwaro za Korea y'Amajyaruguru zafashwe, harimo intwaro za Iran zafashwe. Ibyo byose rero barimo kwiga uburyo babishyira hamwe bakabihereza Ukraine ikabyifashisha ku ntambara. Ariko nkuko nabibabwiye nyine bari basanzwe bafite amabwiriza ko ibyo bintu bifashwe babisenya. So ubu ngubu ikintu gihari ni ukwiga uburyo
uburyo neto yarenga kuri iryo tegeko, noneho izi ntwaro, izi ammunition zose zigahabwa Ukraine ikabasha kuzifashisha ku mirongo y'urugamba. Nkaba mbashimiye cyane rero. Iyi ni Waka Waka podcast, dukomeze tubane. Icyumweru cyose ni cyinshi nari mbakumbuye mu by'ukuri. Nzakomeza kubikurikirana ku buryo hatongera kubamo ibyabaye, tukongera kuburana amahoro kuri mwese.